Trabaho, trabaho, trabaho! Tapno ti biyag ag progreso! Kastala ti biyag! Pakasaritaan apakaidasaran dagiti na duma-duma apagteng iti biyag. Ama adaw kadagiti pagsasao, amang tedrayaw kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti problema asang abantay. Ano amirisan ket pakadawan met iti adal ket mailinteg dagiti killo a kapanunutan. Kastala ti biyag! May sapayasagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kastala ti biyag! Ket itagagayem adtoy manen ti maysapay a pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Di mo pagparamag ti kwarta asaan met a nagtaod ken ka. Tampok ditoy programa tayo. Kastala ti biyag! Nanang, tatang, agbayad akmanon iti matrikulak inton umay alawas. Pasensya kayon nanang, tatang. Kayat ko nga iti makalpas iti panagadal ko. Iso nga anusan dak ko maapagadalan. Ay, anyan aya. Sa apay lima ka ti tarungken sitaw nakong. Wan nga raw. Ay, anyan aya. Mailumlum tayon iti utang. Basit lang nga anusan, nanang, tatang. Makaturpusak ton. Umadan iti panagturpos ko. Mala, padasan mi ti agdiskitara nakaw. Padasak ti umutang ka ni kumparek asimaw. Sigay, tapadasak mati umutang iti maestra kabsat kaw. Anusan dak apagadalan, nanang, tatang. Tano makaturposak, kat adan natalgad apanggadak, syakto timang biyag kada kayo. Ay, rumbang lang ah. Adong ti regregat mi kan ka. Rumbang lang agsubalit kantaw. Tapno adamot agas ti bambanog mi anak ka. Ay, pasensyakan pari minsaw Tawan ti kwartak ito. Tanay, kagap-gapok iti doktor. Ay, sayang. Kunak no anda kwarta amparay. Agsakit ka magayam. Uwan nga raw na. Nairan-ranamot pare. Iso apasensyakan Ay, pagutangak nga tanaya. Nay, ada nagpintas ako tsaya nagsardeng iti batog yo paray. Asino ti akin lugan iti dayta? Ay, tayo kwa paray. Tayo agpapautang iti porsintuan. Di ta kaaruba ti gagara na. Agpapautang paray? Uwan paray. Ay na, takil ti porsinto na. Ay, urayan. Ay, mabalin ko siguro ti umutang niya. Uwan hanggang kas itinakunakaw. Dakil ti porsinto na. Sa nabalay. Uray ta dandanimot agturpuson di anak kaw. Ay na. Mabiitin paray. Ay, sige ta kasaritak manday tang agpapautang. Malasong rekasar. Anyat nagan mo itayain. Andi, tata. Ay, Sir Anday. Malasong reka. Ano samto ibalay may tamarmarban. Maminsan la ato doon ay tinapiksa. Marban to ibalay may. Ang pumintas tao. Ano makatorpos ti anak may. Ket madan itinapintas at trabaho. Ay, agbalinto a mansyon da itaw. Uwan gayam. O regismil ti utangak, sir. Kwa, tata, anya nga iti maikulateralyo. Adda ka di titulo to'y lote kan balayaw? Ay, awan, sir. Tasaan mi daga na ito, Daga iti kakabagyak. Anya?
Adda ka di tarakan nyo nga animal? Baka, wenno, nuang, kasjay. Ay, awan, sir. Tayag sarot akal ding ko ati adda. Isunti ikulateral kao. Inayon kumutayin, day tayag karakrams nga asok. Awan tata, lading itak. Ngam saan niya umdas da kita ak collateral mao? Ay, anya ayati ikulateral kao. Ay, amo kun, sir. Adda gayam maikulateral kao. Ang madamag ko man, sir. Baro ka kadipay. Ay, wen, tata. Ay, gusto nga ron. Mayat, sir. Mayat launay. Iso ni Ana, sir. Inapintas nga anak ko. Hi, nice meeting you, Ana. Kastamat, sir. Ay na, jak lang pagarop. At dagayam na pintas nga anak yo, tata. Ay, siyempre, sino pa'y kumatimalaan na nga, no sana siyak. Sabagay mo't kiti, tata. Mala, panawan kayo pa'y, Tainak man mangisagana iti merienda tayo. Ay, siya ko, Ay, tata. saan? Ah? Kasarsaritan pa lang ni Sir Anday, anak ko. Sige, sir. Nagsarsarita kay pala iti anak ko, Nan, mangtad ka man iti kwarta mensyaw. 10,000 sa ti inutang mo. Ngam apay at 3,000 at inted mo kin ni Ana. Kawin at napapanak. Padwak tinabati a kwarta. Ay umaya, ikuyog nakmat Ay saanin. Sali-sali kan tulay jay. Ikan kalat kwarta maon. Mapit lang Day tati sa nga ribo apisaos. Nantarumarak man nga rod mensyaw. Inak man mo't agrelax. Tatang, at dapay udik iti tuition ko. Ay, sapay na ibos ti binulod ko a kwarta. Anya? Kasano nga rodan? Bayam, tawagak ni Sir Anday. Bumulod ak manan iti kwarta na. Nagadun ti binulod yo. Ngam sa bali mat ti pangususaran nyo. Mailumlum kayon iti utang, tatang. Kasta lati biyaga. Sa nabalay, tanasingpot ni Sir Anday. Saan anaimaot? Ilaw, sir. Nayunak mampay tay na utang ko ken ka. Takasapulan ti anak ko ti kwarta, sir. Sige, tata. Baunin niyo tanak yo. Tayo ti pangtadak iti kwarta. Ay, sir. Kuyugak. Ay, sana, tata. Makawayas mat siguro nga isiso. Ay, matkid di, Ay, sige nga rod, sir. Ibaon ko ni Ana. Sa dinaw, ti pagsarakan niyo, sir. Sir, sa anak nga umin-inom iti arak. Ay, kat padasa ma. Pasit lang, met. Sige na. May salatil mo. Kwa. Alan, nung mainom mo rito, itad ko matantot utangan ti amang kawarta. Sige, Ana. Sa dino ti ayan. Asin Nakaring kan, loves? Sir Andy, anyat ka kasawan da ito Ay ayatan ka, Ana. Nakasaganag amang ikasarkan ka. Diyak kaya't di mag-asawa iti na ti atao, tatang, nanang. Idarum ko taginundawayan nak. At dalagit din laok na iti arak nga impainom na kanyag. Anya nga idaraw. Apay, di mo mapanunaw. Si kamot lat maibabain iti kasta nga ramidam. Wanmat nga may Ana. Makiasawa ka kitday. Uray tabak nang ni Sir Anday. Di kanto agregat, iti sitong da. Kanyat amom no pagadalan na kanto ni Sir Anday. Kaya nadan na pasamak iti nagbaitan niyaw. Iso nga umanugot kaan, tagkalay sa kayaw. No kasta, mangala tayo la iti papilyo, sir. Saan tayo nga agsilibrar? Saan na masapol?
praktikalan ti biyag ita. Imbes agastusin tayo iti kasar, ipautang ko lagay, tapno agporsyento pa'y. Ah, ay, uwan matkit di asar. Husto ka. Ken no makaala kami iti papel, makipagnaid kami tupela dito balayaw. Tata, tatang, kunak kuma. Madama nga men, ti pan nakarenovate ti balay may. Ay, uwan na. Ay, awan problema ba? Ayos laag. Ala, ante. Di yung pagsardangan ni Insan Ana iti panagadal na. Kakaisuna adandanin agturpos. Ay na, awan nga ron kwarta ama busbaus. Iso ama kiasawa laungon. Kastala tibiyag, kanakan. Oray atabak nang mutye mga asawa kan kwa na. Ala. Naibaga ngamin kanyak ni Insan Ana adi na kanoy ayaton di mga sawa kan kwa na, ante. Ay salawasaw mo't na di akasinsin mo. Anya saan? Ay ayatan na. Agin papakipot laday jay. Di kagdanag, Ana. Pagkadalan kanto. Ay ayatin ka, Ana. Ay ayatin ka, kunak. Sumbatan nakmet Maturog takit din. Di nagtalikodan Anay ko. Anya ka kadi. Di mo mas titakyag ko. Masaksakit anak. Kasano? Aging papakipot kapailaan. Kat amok tumutla a pagpatpatayan nak iti kastaunay. Pakipot. Oh, kwartayo, tatang, nanang, sagdud 2,000 a pesos kayo. Wow! Ay, ay na. Adda pagpakulot ka. Ang damat pagpamasans ka. Ganyo adda sobra. Pagpa-facial ka. Ay na. Ay. Ino, ang dapat masobra. Agpapukisak. Agpakulurak iti buok. Patikida yan ah. Sige, allowance nyo kanyak data, tatang, nanang. Ikan kayo tumanayin. Ay na. Thank you, manugang may. Ay. Nay. Moving ka, parimensyaw. Thank you, paray. Ang gagangay na tanda mga rod pagpapaubing. Ay na, imbagman paray. Nakamanuga nga kahit. Iti adda mabalin na. Iso ang gagangay na paray. Ay kahit mayat maapay nga ijabalayo ti pagnanaedandang agasawa. Madama ka nung amin ti pan nakarenovate ti balay da anday. Kastaya. Maan na tayo warwaras at magparay. Pudno aya, ngayon collateral mo ni Ana nga anak mo, kani Andy nga agpapautang. Nagkunamay. Saan met Palso day tada magparay. Umapala dagita agsasao iti kakasta. Nay, baruman ti bado yun ante. Angkal. Ay na. Gagangay ti adda manugang na abak nang Ay, word ka na kan. Kita am ti rilaw. Ah? Ay, nagngina day tao. Intid tayo manugang mi day tao. Kanto'y kwintas ka. Kita, nay. Ay na. Ay. Inted metla ni Andy na itaw. Ha? Kain, day to'y pustisaw. Ay, tay kang inaanak klase ti pustiso day to'y kanakan. Nagmayat sa daya. Aywan. Ay, una yun. Kas kay mo't labak nangan nga agas asta, angkal. Ante. Gagangay ti adabak ng amanugang na. Ante, angkal. Kitaan nyo tanay. Da kayaw ti sarsaritaan dagiti tattao ditoy. Kun laglagi pa nyo kumatay pagsasao ako nana. Di mo pagparamag ti kwarta, asaan mo't nagtaod kan ka. Nadula amin day ta pagsasaw. Awan day ta. Sao-sao bannog sungula day ta. At ka din, Andy. Ay, ada sir. Hanggang nakaturog. Asino kayo kadi sir? Kaya na niya't masapol yung kani Anday. Nabayagan na sapsapulag di awanan ba na lalaki. Dakkel ti basol na kanya.
Basaul. Nay, apay sir. Sigo na driver ko na andi. Nagtakaw iti kwarta. Kan intaray na pa itilugan ko. Aniya. Manangan nilaw ang lalaki. Saan lagayam asyak ti asawa ti awanan bain nga ande? Peke ti papel ti kasarmi. Mala, bayamon. Uray ta natiliwdaan. Ipabalod dan anak ko. Awanan ba inday dya lalaki? Nang limlim mo lagayam. Kunak nupud no abak nang ngem agim babak nang lagayam. Saan namot gayam a kwarta dagiti inted na kadata? Huwag nga ron ah. Kasanupay itan. Sapay masikuga kon. Tatang, Pa, nanang. anya nga ron nga anak ko. Awaten tayo Pasensya kan. No impilit me, ti panakiasawam kun kuana. Ay, oray siya. Suri anak ko. Nagparparamag kami iti amam. Ngamanyan, tapadamot lagayam amamirmiraot na jay nga ande. Kan nagdakas pa'y gayam ti ugali na. Mala anak ko. Pagtitinulungan tayo abiyaga, hindi si Kugmaw. Anyang arod ngay. Kastala ti biyaga, anak ko. Ditan gagayam, tinagpatinggan, ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao ako nana. Di mo pagparamag ti kwarta, asaan met anagtaod ken ka. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat ken iti direksyon ni Jenna Almoite Diaz. Computer Recording Technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ngestasyon. Kastala ti biyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.